Y para lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera ongetorri Total Warhammer 3 honetara eta ongetorri Malakai Makaizoren kanpaina honetara eta eraki behar dugu izan beharko litzateken gure hurrengo mugimendua. Bueno, agian joan gaitezka zazelen bila. A ver, zer hobetu genezake. Edo agian komenigarriagoa da. Vale, 3. nivelean egin beharko dugu hau. Hori alde batara utzi eta egingo duguna izango da, hona etorri. Dragoi... Adoretxo ez. Bueno, dragoi bat, mendialdeko zenbait gotorleku zuntzitu ditu eta utzi ditu bila bat ipotz hildako eta etxerik gabe. Eta baliteke alto elfoen babesa izatea, baina hau ezin da horrela gelditu. Kainoiak frag batik irten berrik dira eta ordua da dragoiari eisa egiteko eta berekin akatzeko bai edo bai. Vale, abentura jokatzen direnean, hemen kasu honetan badauzkagu bi abentura bat, alto elfoen konde esango litzatekeena, eta hemen ipotzen kontrakoa. Eta azkenengo bataila lortu arte hau izango litzatekeena, egin behar dira X misio, uste zei direla eta behin betetzen dituzunean hor bai jokatu zenezake bataila, kondairazko bataila hori, beraz, hasiko gara. Vale, aventura bat. Aventura harri bat hasi zara. Vale, esketa ikusteko aventurena. Vale, esaterako kaso honetan, akatu sortxero unitate kainoiekin. Vale, inguran dauden markaz, esaten du zenbat misio behar diren bataila hori desblokeatzeko. Goian agertzen da zen bataila izango zenuke piztuta edo jarri. Eta horrela egon eltzara, bueno, zelatan egon eltzara eta badakizu zen bataila izango litzateken, kasu honetan dragoiarena. Eta aventura bataila asko jartzen dituzunean, aukeratu behar duzu bat edo bestea jakiteko zeinetan zauden. Beraz argi izan behar da zen hasi, beraz zengo dugu hau, aukeratuko dugu hau. Orduan, hemen Malakai Makaizo agian zein kendu genezakegu. Hauetariko bat edo du kanpora eta kainoi bat. Gure izango litzateke onantzetortzea. Baina hori hurrengo txanda, no? El diplomazia.
Celestial, did you need something? Bueno, un saudete. Hear me. 2 spears are better than. Vale. Ice Queen of Kiss. The Frozen Kingdom welcomes all. Eta besteekin ezin dugu esertxo ere egin. Agian hemendik laguntzen badugu apur bat, Kiss letarrek izango dut aukera gehiago bizirik ateral izateko. Edo agian utzi dezakegu hori Kislefeko zarinari esaterako. Ematen diegu gure asentamentu bat. Explosives expert. Time for a wander. Kislev. The Tsarina bids you welcome. A pleasure and... Behintzat hor Zarinak dauka mugimendu positibo bat. Testrago bigarren nivelera. Engineer. A wee nip to warm myself. Kaka Drak. Arresiak beti garrantzitsuak izango dira. The past is the past. Ez gara hiltzen, beraz ez du merezi izango. Kislefik izan behar ditu gauzatxoa, Kislefekin eran bar gara ondo, kausa datorrenean apuro gehiago eutzi dizaioten. Eta Kostalin, beno, berdin zaigu. Slayer. Always safer behind walls. Azazel. I affirm. What? What? Ogei. Ingo dugu txanda pasa, gure buru izan jadari zuntzitzea. Hello! Good to see you. Zarina. Bueno, vale. I'll figure it out. Maintenance, that's key. Horra. A ver.
Slayer. Demon Slayer. Vale. We sharpen our own axes here. Wish I had my pokies on. Who's man enough to follow me? My throne seeks only Bueno, y death. unitate normala que bai. Ah, cozy underground. Kislefen. Hori ona da guret. Cadren in a warm mug. Kislef babestu beharko dugu. I'll make you into a snowman. Pintzat hau gure ganatu eta hortik aurrera ikusiko dugu zer egin. Ba, konfederatzen ere apur bat berdin zaigu. Vale. And maybe add roots for luck. Agian gotrek. Greatest inventor. Engineer. Bai, There are those whose We'll make it right for the answer. ez dugu unitaterik galtzen. Bring those cannons to me. A sport of dwarven know-how and we pay. Explosives expert. The Askundea, past is the past. I Malakai. Grundy, it's me. Munizio gehiago. A firma Drakentiv. Gotrek. Eta Explosives feliz. Bizitza gehiago. Dishonored. Fight like a slayer, die like a slayer. Bueno, eta kainoi bat. Getting there. Greatest inventor.
Itxarongo du oraingoz. Vale, baina oraingoz ez gaude prest. Death Seeker. That'll do. Pride keeps me warm. Throg. A ver. No, norda. What? Tribesmen, gather. Take what's theirs. Slaughter the sheep. By Grunny, it's me! Aye, the dwarven and to keep the weakness impregnable. Saiatuko gara Kisle Forkoen kontra borrokan. Behintzat da bidaliko dugu armada txikitxo bat. Follow at your peril. Moving exposed. Innovator! Let's go! The airship will keep up. You reckon an airship could fit underground? Pride keeps me warm. Ez dira asko esan gutxiago bentsat bai. Where did Max go? To the dog with his wars. Agian ez dago ezer edo agian bai. I've got a great idea for... No! Hear me out. The past is the past. Tribesmen, gather! Bane of demons. Això és joan mugitzen. Behintzat ikuste eta dela gure aliantza ez dela gezurretako izan, baizik eta saiatuko gara laguntzen.
invention? Only think it's kept dwarves alive. Who's mad enough to follow me? My clan. Word will reach him if I fall. For the glorious death! Se esconde Verdugo. Oh, aye! Yes! Greatest inventor! Guazen iparraldea estera. Sorta apur batekin ez da inor egongo, bestela eskabenak. I am the chosen of the gods. Let's get a roaming. It's not home, but it'll do for now. Hori potzak. Doom chaser. Come with. More moving, less winching. Benetan. Vale. Yes, the Slayers of Carrick. What? Welcome, Dowie. Aye, I'll have your words before you take. Bueno, bentsat ikusi ditugu. All right. Artza honek ezakitze egingo duen. Baina galditu zaite sortik. Vale. To doom, then. Walls. Good. Explosives expert. You're a pretender. Innovator. Madness! No! Kaosa zenbat ditu, urrutiago guretzat asko ez ere hobeto. I'll figure it out.
Jokatuko dugu. Kainoekin saiatu behar gara ahalik eta min gehiena egiten. Valakai Makaisen! The rune's claw! War of vengeance! Cannon! Kill orcs! Slayers! For the ancestors! Eta besteak... Kill orcs! Dwarf warriors! Spiders! Thunderers! Makaisen! My axe bursts! Oota, eta Felix. Oh. By Grudny and Smedny, I swear we'll destroy the A ver, cañoya. judicious use of advanced technology, naturally! Dino Copter! Fire on the four! Range fire! Range fast! Hello! Through! Move! Go! Charge! Move now! Strike out! Right! Nothing can stop us! Move! Go! Ancestor gods! Bartred! They will fall! I command the spirit of Grudny! Vengeance! Ready to strike! Fire below fire! Cannon! It is a reckoning! I'm ready! Kill 'em all! The Dawi are ready! The clans unite! Castle! For the High King! No! Castle! Vale.
It's not home, but it'll do for now. Malachi McKayson. Aye, what? Explosives expert. Slayer. For a glorious death. Moving exposed. Let us discuss strategies. Bueno, pizkanaka. Egiten joan beharko gara. Vale, hauek egiten direla gutxi gora bera denak batera. Vale. Beno lagunok, hau izan da dena bigarren atal honetan, espero du gustoko izan zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur.